Dobrodošli na U sebi. Danas pričamo o jednoj posebnoj vrsti depresije koja izgleda malo neuobičajeno. Ne vidi se na prvi pogled, ne izgleda kao osoba koja leži u krevetu, nema snage i plače po ceo dan. Ova vrsta depresije zove se funkcionalna depresija i izgleda upravo tako, funkcionalno i normalno. To je stanje u kojem se spolja čini da je sve u redu, a iznutra osjećaj je kao da se svet raspada. Ljudi sa funkcionalnom depresijom ustaju na vreme, rade svoj posao, završavaju obaveze, komuniciraju, smeju se i funkcionišu. Često izgledaju čak izuzetno sposobno. Ali iznutra osjećaju prazninu, hronični umor, kao da su zaboravili da se smeju i raduju. Sve im je teško, bez boja i bez smisla. Imaju osjećaj da žive na autopilotu. Često imaju jake talase usamljenosti, čak i kada se nalaze među ljudima. Danju nose masku, a noću pokušavaju da ne osjećaju koliko su zapravo iscrpljeni. To je depresija koja se skriva ispod perfekcionizma, produktivnosti i osmeha. I zato je toliko opasna, baš zato što je nevidljiva. U psihološkim teorijama funkcionalna depresija se često povezuje sa visokim nivoom perfekcionizma. To su osobe koje veruju da moraju biti jake, sposobne i savršene. Sa ranim porukama iz detinjstva, poput ne opterećuj druge, snađi se sam. Te poruke postanu nevidljivi programi koji nas guraju da izgorevamo, sa potiskivanjem emocija i hroničnim stresom i emocionalnom iscrpljenošću. Ovo stanje se javlja kada godinama izdržavamo, a nikada se zapravo ne oporavimo, i sa strahom od odbacivanja ili prevelikih očekivanja okoline. Funkcionalna depresija je pogubna zato što prolazi neprimećeno. Svet vidi masku, a maska izgleda snažno, pozitivno i produktivno. Ljudi sa funkcionalnom depresijom često misle da nemaju prava da se žale, osjećaju se kao teret i zaključavaju emocije. I tako nastaje ono najopasnije, tiha, polagana izolacija. Osjećaj da niko ne razume, da nema svrhe govoriti, da je lakše samo ćutati i gurati. A što više ćutimo, to se rupa u nama produbljuje. Kako da napravimo prvi korak ka izlasku iz ove provalije? Prvi korak nije terapija, niti razgovor sa nekim, već iskreno priznanje sebi da mi nije dobro i da je to u redu. A zatim skinuti masku makar u jednoj situaciji, pred jednom osobom kojoj verujemo. Funkcionalna depresija često nastaje kada telo godinama šalje signale, a mi ih ignorišemo. Treba da brinemo o snu, ishrani, kretanju i da dozvolimo sebi pauze i odmor. Terapija pomaže da se prepoznaju stari skriptovi, razumeju obrasci potiskivanja i nauče zdravi načini da se emocije izraze. Osobama koje pate od funkcionalne depresije možda je najteže da dozvole sebi da uspore i osete radost, ali upravo usporavanje i ovakvi trenuci vraćaju osjećaj života i prisutnosti. Isto tako je važno da pogledamo oko sebe i zapitamo se da li neko od ljudi oko nas se bori sa ovom provalijom. Ljudi koji pate od funkcionalne depresije izgledaju savršeno sređeno, uvek pomažu drugima, umeju da se šale na sopstveni račun i govore ma sve je okej, malo prebrzo. Najbolji znak je diskrepanca između spoljne slike i našeg unutrašnjeg osjećaja da nešto tu nije skroz okej. Kako da pomognemo nekome ko se bori sa funkcionalnom depresijom? Za početak ne pritiskaj, već ponudi prostor. Reci, ako ti ikada bude trebalo da pričaš, tu sam. Postavljaj topla, otvorena pitanja. Pitaj kako si stvarno ovih dana. Normalizuj emocije, ne minimalizuj ih. Ne govori, ma proći će, već reci, deluje da ti je baš teško, hvala ti što deliš. Ponudi konkretnu pomoć, reci, hajde na kafu, mogu da te saslušam ili da prošetamo. I ohrabri ih da potraže stručnu podršku. Ne pominjuj ovo kao kritiku, već kao resurs. Funkcionalna depresija je maska koju ljudi nose da bi preživeli. Ali preživljavati nije isto što i živeti. Snaga nije u tome da funkcionišeš po svaku cenu. Snaga je u tome da priznaš da ti treba podrška, da spustiš tempo i da se okreneš sebi. Da prihvatiš da nisi mašina, već samo čovek. Ako se ti ili neko oko tebe bori sa ovim, znaj jedno. Nisi sam i postoji put iz provalije.